Ćao svima, danas ću vam pokažem kako da ubrzate vaš kompjuter prilikom paljenja. Idite na start i kucajte msconfig i otvorite ga. Sada šta treba da uradite? Idete na ovo boot i označite ovo no GUI boot. To označite i ovdje umjesto 30 stavite 3. Sada idete u Advanced Option i ovdje stavite na 1. A ovo prvo morate čekirati pa onda stavite na 1. Ovo treba biti isto čekirano na najvećem maksimumu memorije. Idete OK. Sada, ovo isto su vam nepotrebni neki program pri paljenju kompjutera. Onda da ne bi narušili vaš Windows, idete ovo Hide All Microsoft Service. I ovo što vam je sada označito, idete Disable All. Startup, tu vam ne trebate ništa da dirate i tu ništa. Idete samo primijeni u redu i nakon toga restartujte.